Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala fi ayatil ukhra, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maksud dan tujuan ayat ini mari kita perdengarkan dengan sebuah syair ya, supaya luas penerjemahannya oleh Ama Emdin bersama Ayah Irwandi dan tim Tir. Selamat menyaksikan. Tengku betalah jape Nabi berjuang lesawat merbangku Sidratul Muntaha. Kati ibeteko perlu ni semia kati anti jerang wani neraka dekat turun Tuhan anti kita musirang kalip berjauhan riatan dunia sujud demi kita semala berdenang kati musirang ari sedosa kutunung mari kujaget berkutunung hatingku pekekit kutunung kuanulan tapi rupanuan mata nilau kutunung kuanulan tapi rupanuan bau rijo sekali kutunung kuanulan tapi rupanuan mata nilau kutunung kuanulan tapi rupanuan bau rijo. Masya Allah, luar biasa. Itulah hebatnya syair Gayo. Semoga tetap di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik tuh.